ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso pho near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Lumparing ialah ekai jangka third division yang kabala penyai dekat Shillong Sports Association kala sedang hakasngi balang jangka lai terik ubenai risau aracara arpuai hamadan polo hapadeng kajingnya kun jangka Nongrah Sports Club Pyrshah ia ke Lumparing Sports Club bat ke Mawtawar Sports Club Pyrshah ia ke Nongkseh Sports Club. Hagani ka jingya kun ka Nongrah Sports Club kalayo ban penki ya ka jar lingba u Rocky khar ka ngor haga minute ka balai po kat bah ka jingya kun jang ka kalamit ka Lumparing Sports Club kalayo ban penpai ya ka gol lingba u sam kupar kharbot na haga minute ka bahandre pusan. Kat bahaga jingya kun hapadeng ka Mawtawar Sports Club Pyrshah ya ka Nongkseh Sports Club la sakhi baga jingya kun ka long ka bayak haj bha haga ka last step ka Mawtawar Sports Club kalayo ban penki nengkong ya ka jar lingba UR rangslang haga minute ka bakhat kendai kat bahaga kelamit pat ka Nongkseh Sports Club kalayo ban penpai kala ya ka gol lingba u Tony Sinkli haga minute ka basaw punyo.